Hello guys, muko bien? Kubisanzwe banyita Kinoro Angelique, nkakorera kinyamakuru kitwa Maina Official. Karibu. Hello guys. Mazina ni Jani. Mbarizwa ku kinyamakuru cha Maina Official. Uyu munsi twaje Mavuta masha. Murabona ukuntu turabagore bo mu mahema harya. Turaba mu ihema. Twaje mu yandi mavuta mutera gatebe mwumve uyu munsi hasohotse hariho inkuru iri kwaka umuriro yabere hano muri Kenya ahantu tutavuze ngo ni hano kuko uyumva ari hano muri Kenya arayumva niyiwe araha muri Nairobi mu gace tutavuze ngo ni hehe ariko iraha muri Nairobi. Ubu nyine niyo nkuru yabaye iraha ibyukiye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Uyu munsi kwa mutuvuga ngo reka tuyigeze ku bafana uyu munsi muri iki gitondo cy'uyu munsi gahi bageze haravugwa ko hari umutipe wari ufite ubukwe kundi wa gatandatu washize abufitanye umukobwa barakundanye muri make nk'uko abantu bose batura bakundana akujya nawe bakundanye n'uwawe barakundana abana bari bamaranye igihe bakundana ari sheri shushu bameze neza pe ari abana nyine ubona bafite umuco abana barezwe neza bakundanye imiryango bazi ko n'imiryango ibashigikiye nuko bukeye umuhungu agejejeho umukobwa igitekerezo bambwira ati rero tumaranye iminsi turi mu rukundo ntidushakane tubikure mu magambo noneho tubishire mu gikorwa none ico ngusaba tubwire abavyeyi ko dukundana abavyeyi b'umukobwa noneho abavyeyi b'umukobwa genda ubabwire ko dukundana none numaraga kubabwira ko dukundana ubuzega nanje nawe dupange ivy'ubukwe umwana w'umukobwa bari bakundana urumva nyine yaramaze barakundana abantu umwana ubabazi no kumenya abantu bari babazi ko bakundana kandi n'abana beza pe n'abana beza n'abana b'umuco n'abana bameze neza ibaze nawe umukobwa aragiye yicaje basaza be yicaje na nyina nyine na famiye yiwe mbese famiye y'umukobwa irabicaje byari amakuru ushaka kubagezaho nakundanye na runaka waha ngaha naha tumaze igihe turi mu rukundo none yambwiye ngo nze mbabwirega tugiye gushakana iwabo ati dore amaso ye ninde wakubwiye ko twe dukeneye uriya muhungu wo muri Kenya wa Nairobi umuhungu ufite igikapu cya protect azava muri protect tikitayo twete dukeneye umuhungu wa Nairobi atese ukeneye wahe umwana atese njyewe ga niwe nakundanye nawe none njyewe murambwira ngo nje ku muhungu ndafite ndashaka n'umunyamerika ndafite twebwe turamufite wowe nimba ufite twamaze kumugushakira ariko abavyeyi bari ubonye n'agahoma mu ariko abavyeyi ukuri none abavyeyi bikigiye bafite ibihigo ubucuruzi bugaze no ku bana babyaye bafite ibihigo twebwe ga kuriya wari wicaye kuriya tukuza ariko twari tugufitiye uwundi twagushakiye uri hano ariko wawe ugenda dosiye imeze gutya irahagaze yararangije resettlement ubwo yari muri ambasade iraze muri ambasade ikagusaza ikamigusaza ambasade ikamigusaza nayo byibuze wanasazwa n'uwo maze kugera n'uwageze muri ambasade ngo karagenda ngo ibintu uzabaye gutya ngo uzabaye gutya ati ni gute woja kuri uwo muhungu ufite uri muri ambasade ejo n'ejo bundi uzodukura mu bukene nuko umwana ati ibyo mwamukora njyewe sindi kubyumva sinanabizi n'ibyo mwapanze jewe nta n'ibyo njyewe ico nzi cyo n'uyu muhungu nababwiye niba mudushigikire ariko jewe n'uyu nguyu nababwiye tiho yaye abasaza bati wowe natwe uwo titumuzi tuzuye none se muzi uwo tutarakundanye none se uwo nimwe mwakundanye nawe timwavuganye muvugane ariko jewe umuhungu tituranavugana jewe nazanye twakundanye niwe tuziranye niwe nzi arangije wa mwana batandukana na bene nyina n'abasaza be na nyina na se batandukana aho ngaho bamwangiye ko atagomba gukora ubukwe na wa wundi yakunze
basaza be baragiye ku ruhande bicaje umwana ati wewe ngiyi nimero y'uyu muhungu muzoza muvugana, bicaye iriya bagiye babwira wa muhungu ngiyi nimero y'umukobwa utangirega umuterete muvugane ngo uyu mugore wawe. Ukoga muri wa muhungu ga iyo si wa muhungu ntibakunze umuhungu ahubwo bakunze ambasade arimo. Ambasade yaragezemo niyo bakunze, tutavuze ambasade y'iki gihugu yaragezemo, yose ni ambasade, yose ni ambasade niyo bakunze. Wa mwana abona ibintu byabaye seriye, abona ibintu byabaye seriye, agiye umuceri wiwe wa mufiance wiwe namwe atewe noneho ibintu byakomeye. Iwacu bakunda ambasade, bakunze ambasade naho kumbiga na wa mutipe wa undi bakundanaga aramuzi. Iwacu ga bakunze ambasade none kuragira amavuta make wacu, kuragira amavuta make kubera ko kiri mu gikapo ca protector none ga banze kushingira none kiri tugende tubomboke ati twobomboka tukabomboka jewe nawe. Iwacu bagize imbaraga kuri nani, kuri ambasade. Wa mukobwa wawe abwiye umuhungu ati nawe ga nimba ari uko bimeze reka nze nipange tubomboke kuko ga hano biba bigoye kugira ngo ubone intebe ubone igitanda n'iki naho inzu imiryango itabanje kubijamo kugira ngo ubukwe ngo bategure ubukwe imiryango ibijemo igufashe twererwe ubwira ute n'amafaranga utaba wicaranye bazamuva ngo kubomboka nabyo uba wipanze, nabyo ubwabyo ni ukwipanga kandi natakinda ukora coroshe. kandi uwo muhungu niba atari afite umunyamerika ukwamo mukubitiramo rimwe ari ukuntu bazadukoreramo neza tukanezerwa, bazamara gukubitiramo ibintu bikaba bigenda neza. Uko niba atari afite uwo mukubitiraho gutyo bikaba bigenda neza, byari bigoye kugira ngo baze byari bigoye kugira ngo yamafata gutyo umukobwa gusa ngo tugende. Oya uwo mushira mu yihenze se ni rent igana deposit cyane. Nabyo bisaba kwipanga pe kabisa, bisaba kwipanga kandi cyane gose. No guto kwipanga nyine ko wakoze ubukwe ariko gizo ntebe nawe urazikeneye aho ukeneye iyo rent na deposit. Ese urozana umukobwa mu nzu nta biryo urabubanza kugura ibiryo mu nzu kuko ga iwabo ntibahita mugemurira bo utese kera wako ese utarakwa. Ivyo navyo ni ibindi bibazo. Nuko barangize arangije wa muhungu ati wewe genda iwanyu garuko bimeze ubaganiriza ariko ntagire umuntu n'umwe ubwira ko tugiye kubomboka. Kumbe umukobwa ahari iwabo bamugumye mu matwi, warasaze uri umurwayi n'ubu buzima dufite kurara kuzana umuhungu w'igikapo ngo narangiza tuzigeze kuki. Iwabo batesha umukobwa umutwe, bamutesha umutwe basaza b'umwe akavugira hano, basaza umwe akavugira aha, nyina akavugira aha, Isa akavugira aha. Ndakubwiye ngo umwana bamambwira gutya umwana baramuzereza baramuzungurusa ati dukeneye iyundi tuzogukosha ati tuzogira gute. Umwana bamubuza amahoro neza kugeza ubwo abuze amahoro kubera iwabo kandi we yari afite umuhungu akunze. Iwabo nabo bari bafite uwo bakunze. Bamara kumubuza amahoro wa mwana aragiye abwira umuhungu tewe none bigezeye wagize vuba wamara kugira vuba tukagenda kuko iwacu bangeza aha bamaze no kumbwira ko batazankosha kubera ko kera urumva wa muhungu baza bamumuteretera kera ga already bari bamumuhaye kandi wa muhungu we yari tayari guhita akora ubukwe kubera ko kera niko kera ifaranga yarazicaranye cyari kibuze n'umugeni kandi wa muhungu we ni wabo bari bishoboye. Iwabo n'uriya muhungu wundi wari kuri abatakundanye iwabo bari bishoboyeho kandi bari tayari guhita bakora gutyo ubukwe. Ni ukuvuga ngo iwabo n'uyu muhungu batakundanye bari bamufiteho puresha ati tugire vuba. Noneho uyu mukobwa nawe yari afiteho puresha uyu muhungu ati nawe gagira vuba wipange duhite tugenda. Umwana aje iwabo aricecekera ntiyababwira ko ari kubomboka, aricecekera arangize guceceka araza ba basaza be bamamwinjira gutya mu matwi sinzi uko bamugize bamugira gutya baramucanga neza kugeza umwana yemeye kuja kuri wa wundi batakundanye. Oya
bino bintu niyo mpamvu muri mukobwa n'ingo nyinshi zisenyuka nuko umuntu atakicihitiramo nuko tuba duhitirwamo n'ababyeyi none se urambwira ngo wa mukobwa umuhungu yakunze kandi yamukunze amuzi barakundanye ni ukuvuga ngo yaramaze kumumenya hasi no hejuru uwo muhungu n'uwo mukobwa bari bamaranye imyaka 3 bakundanye aho none urumva ko uwo muntu muba muziranye ni ukuvuga ngo uzi integeke ziwe uzi aho iki ngo nibarangiza bakwangiye wa muhungu bakuzaniye umuhungu mutigeze muvugana ngo ni ukubera ambasade none se wa muhungu tumuzi tumubaho ntibigeze bakundana n'uriya muhungu wa ambasade ntibigeze bakundana naho gusa abasaza be bazaniye aho ngaho barangije baragira wa mukobwa yaje kwisangasanga yemeye wa muhungu wa ambasade kubera iwabo numva ngo n'imiryango yarahagurutse uko amakuru nyine ari kuvugwa imiryango yahagurutse birahagarara ivuga ko bagomba kumushingira kuri ambasade kubera ambasade kandi ugasanga uwo muhungu ashobora kuba afite utugeso impamvu atari yabonye umugeni wundi aho usanga yari afite utudefo twiwe ubwiwe ahaye yitinyiriraho tugiye kutuvuga turatuvuga umukobwa ashingiwe na wa wundi batakundanye ngo ni ukubera ambasade urumva ati yazashingirwa n'umugabo iwe yazashingirwa na ambasade yo kugira ngo wa muhungu namara kuja hanze azafashe nyine nasi arangije wa mukobwa wawe akoze ubukwe na wa muhungu wa ambasade ubukwe burabaye abantu barabutashe nuko nyine wa wundi bakundanye aririra mu myotsi akundi yari kubigenza nimba ari ikintu kigoye ni ugushakana n'umuntu mutaziranye kandi ikindi niba ari ikintu kibabaza ni ugukunda umuntu akakuvaho nta kintu umupfuye ni ukuvuga ngo wa wundi wakunze n'undi utaza kuva mu bwonko niwe woza ukomeza gusa kuzamo azaguma akakuzamo ariko n'ikindi biranababaza birababaza gukunda umuntu ukirinda ukihingahinga hose uyu niwe uzaba umugore wanjye warangiza ku iwanyu ngo yaye ngo urumva ngo twarakubyaye ngo kandi ngo uri mwiza ni ukuvuga ngo uri mu kubyara umukobwa mwiza ukumva ko wamushingira hanze ariko aba bantu nabo hanze nabo batumazeho abantu bo hanze muri mu kudutera ibibazo namwe kuko umukobwa wese karabyiruka umugani w'abakecuru karabyiruka ari mwiza nyina akamubwira igishoro cyo aba bana bacu babaye ibishoro ni ibishoro none hari ikintu cyaje naco abantu bari mu kuvuga nabi waba ufite agakobwa ngo ushaka ufite agakobwa keza ukamukuru umwica mu mutwe ngo ufite agakobwa keza ngo akashaka hanze iryo jambo ni ribi abo hanze ari ukuntu abana muri mu kwica abana mu mitwe kiturabica kandi twebwe abavyeyi nitwe tuba twica abana twebwe abavyeyi bacu nitwe turi mu kwica kubera ko ari mwiza ngo n'inzobe ngo afite akazuru karekare ngo keza ngo nakana gahagaze ngo ubereye gushakwa hanze kwega zoshakwa n'uwa hano atuye bora marashakwa n'umuhungu baziranye bakubaka ubuzima ese ubundi hano ho dufite ubuzima bubi ku buryo abantu batashaka kuko imana tuba dupfa n'inzara aya magambo muri mu kubwira abana birinde kuko karabasenyera nuzoza uramukubonye umukwe yo hanze umukobwa yamwikundi n'umugisha wawe uza wavukanye mu nda nyoko nawe nuzoza abonye n'uwaha muri Kenya hari n'igihe naha muri Kenya ari igihe ubona umukwe ufite ifaranga tibahari zifite aho sabako nyine none se araho byanditse ngo umukwe azoza atunga nyirabukwe uyu mukobwa wawe washatswe n'umu ambasade aragiye arashatse ubukwe bwarabaye bumare kuba abantu barataha mu bukwe kabiri keza wa mugabo kumbi n'umusinzi wa wundi wa ambasade n'umuryabihuru araryamira ngo wasaze ariko naje ndo mukobwa nakubwira ngo ugende wongere none ukanje uzabirwa araryamira ngo wasaze n'umunyatabi n'umunywanzo ibintu byose biba ku isi bibi byose biri kuwo muhoro azabirya ngo kubera ibibazo by'ibintu byose bibi ariko uzi gushingira umwana wawe ahantu azoza arararira gutya bukira aho ngo ni dosiye none ya dosiye yawe nayo ya dosiye irahagaze tagiye wa muhungu tiyabaye akigiye ikintu ahaye akora karakanje yabaye akigiye nimba zarakwabye nitwaduhura twicaza ibisi baza bakanje ahandi yagiye araho gusa aratuje nta kintu yayakora tanakimwe yagiye hanze iwabo bari bakeneye hanze ntiyabaye akigiye
ni ukuvuga ngo ubu nyine uriya mukobwa none ni ukuvuga ngo uriya mukobwa ujya mugabo wa mbere yashatse mwene se wabo neza bose bereye aba amahirwe ni ukuvuga ngo muri umuntu wo kwa se wabo iwe yaza asenga ni ukuvuga ngo muri ku gise na nyina baba bahenda wa mwana wabo umukobwa nawe azasengera umugabo mwiza nawe wa mugabo mwiza wa mukobwa yari yabonye agiye kuri mwene se wabo kandi ikintu kibabaje ubu ngemba nibaza kino ubu uyu mubyeyi umwana we waraye wahukanye bitewe nawe bitewe na nyina na se n'abasaza be ubu nyine barabwira umukobwa ngo fata kandi inzira usubire ku mugabo jewe babimbwira no kwicara kandi no kwicara mwanya ndakaye noza njya nyicaye nta n'ikintu nokora kazura yicara gusa mu ntebe wamara abanyamurenge dore ngo famiye ngo yarateranye ngo bamusubize ku mugabo oya iyo si indobo ni indobo ariko arayireke none si indobo y'inkoni ni indobo gusa indobo y'inkoni si indoba ariko nyine mu mategeko ni indobo nabo nimba uyu mukobwa nawe atarasezeranye mu mategeko muri leta agenda ashaka undi basezeranye muri leta hano hari leta ihaba azomurega nta leta mu ikanisa bazadusezeranye mu ikanisa twashika no kuri wene tubabyemere muri leta niho azogenda asezerane muri leta ariko indoba kubera ko mwasezeranye mu ikanisa azaka imbabazi none azihanganira ikora zopfire muri uriya rugo gusa nyine kiriho umukobwa ntitwamubwira ngo genda uje kwihanganira inkoni oya ni ukuri gutanga amahoro njyewe umukobwa ndamushyigikiye yatanze amahoro kwihanganira inkoni ari ahantu ube wenyine wihitiyemo ukanakunda ariko noneho uyu mukobwa atigeze amukunda n'umukobwa atigeze akunda n'umuhungu uzihanganira umuntu udakunda kuruza wihanganira umuntu ukunda ariko umuntu udakunda ati wo mwihanganira tibibaho umuntu udakunda ati wo no kuvuga ngo uyu mukobwa asenye vuba gutya ni ukubera ko adakunda uriya muhungu yagiye muri ruriya rugo ataramukunze ariko uriya mukobwa agenda akicana n'uriya muhungu bagakundana kumva ko amukunze no kubuza umwihanganira byari kumworohera kandi ikintu kibabaje uyu mubyeyi w'uyu mukobwa bari babizi neza ko uyu muhungu ari umusinzi bari babizi neza ko ari umusinzi bari babizi neza ko ari umuryabihuru kurumva bari babizi neza gusa icyari ko kibakanga icyari ko kibatera puresha y'umutima uhagaze w'ibintu ni aka kadosiye yari afite ni ukuvuga ko kujya twaba tuvuga ngo umukobwa ngo arigiye ngo umukobwa adashakwa ngo yashaka agakiza umugabo ariko umugabo warananiye nyina na se ni wowe wamukiza wamukizishwa neza imana yo mu ijuru nizo ikiza umuntu wenyine imana yo mu ijuru yonyine aya masengesho akatubwira ngo yokiza umwana wa nyina wananiwe na nyina yaramunaniwe kanswe wowe mugore mumenyanye ejo bundi izo ndara ko inzo nyicwa n'inzara ngo kenda gusengera nanyo ko aragusengera bikanga sinorambikura namusengera uramusengera umugabo wawe umusengera muri cage ndamukunda namusengera muri cage ndamukunda kurumva nagiye mukunze kurumva ni ukuvuga ngo biriya nasanze bibi nzobisengera kubera ko keneye kuzobyihanganira ariko uriya mukobwa utiyakunze uriya muhungu ntiyamukunze habe no kumusengera ntiyonamusengera nawe masengesho tiyo wanatambukana hano kuko sinonasengeshanya ngo ndaje no mu mwuka uriya mukobwa yagiye muri uriya rugo niko gusunika baramusunitse kandi ikintu uriya mukobwa yarakurikiye cyane ni iriya ambasade kandi iriya ambasade yabuze urumva imaze kubura urugo rwa iriya ambasade none ambasade yabuze nta rugo rugihari noneho ambasade yabuze hagerekwagaho n'inkoni ibaza ubuze ambasade hariho inkoni ngo wicaye ku uyu mukobwa ari mu bantu bamaze igihe gito mu rugo ariko nta n'impamvu yo kurutindamo rukunaniye ari mu bantu bamaze igihe gito mu rugo batarutinzemo ni ukuvuga ngo yaragiye yamahurirana n'ibintu atigeze abona mu buzima bwiwe ariko uzi umuhungu urisha nk'inka ibihuru noneho ukuntu bazabakanira tuzibona bari hariya kuri stage ukuntu bazabakanira umunyakenya z'amagana itamarengana gutya nk'igihuru hayakanje ibaza bagura n'umwana w'umunyamurenge wakanje akiriya gihuru kigana kuri n'iryinyo bari icatsi kibisi noneho aje kugukubita yo kwama gukuramo n'umwuka ahubwo uriya mukobwa yagize amahirwe avayo atarapfa yavuyeyo kare nawe yavuyeyo kare kuko no kwitonda bakuye muramba nukuri none se umuhungu warimira yo gukutanya se yogira none se njye ikintu nibaza ubu nyine ngo famiye ngo kiricara ngo kirisuganya ngo usubize y'umukobwa ngo ni indowaga ngo ureke gusenya ngo zose ngo zubakwa ko ariko zubakwa siko zubakwa kandi ikindi uyu mwana yagiye muri rugo atarukunze nyina na basaza be bamukundiye nibarujemo nyina nagenda mugira uwa kabiri amushakwe none se iwe akazihanganira kiriya gihuru kubera ko niwe wakundiye umwana noneho iwe nakunda ubu nyine ababyeyi tumeze nabi twagize abana ibishumba mureke dukene neza
ejo ni heza tuzongera ko ubuzima bugaruke ibintu biza hari wari wishwa n'inzara nta n'uw'inzara iraryaho kugera ubwo yogira umwana igishoro gute se ngo kuraje guheza umwana wawe umujyabihuru ngo niho ubona ngo ambasade ngo karaje hanze byibuze niyo umuheza umuntu ese uriya muryabihuru yari gushaka akakumarira iki byibuze niyo amushakira uwagezeyo urabona uwagezeyo yari kuza akamarana igihe gitoya akagenda noneho yamaraga kugenda uriya muhungu iwe noneho akaheza nyiraho ko za faranga yarashaka nta byibuze ubu nyine mureke abana baje aho bakeneye ureke guhitiramo umwana ibi byibuze ngo yakabaye ngo avuye hanze ibyo ntabyo njyewe simbyumva kimwe nawe umwana agenda akunze nimba akunze umunyarwanda mureke agende nimba akunze umurundi agende nakunda umujaro n'uwiwe kuko nawe ntawe wihitiyemo warihitiyemo nawe ureke umwana yihitiremo nawe wahisemo umurara wari kumva ushaka we wari ubwo bagize zibuze ga noneho n'iwacu hari ukuntu iwe bagiraga ababyeyi bakumvikana bakagabirana n'abageni kurumva ariko rero kugabiraga umugeni uzi ko rwari gukora umeze uzi na wa muhungu ugiye guheza umugeni wawe naho twebwe ubu nyine ntabwo tuba tureba ububi bw'umuhungu tuba tureba ibihuru harya turareba gusa ifaranga za Amerika cyangwa iziwabo bafite twite ku miterere y'umuntu n'ubwenge n'ibiki wamwohereza gusa ngo uvuge afite ifaranga oya ita faranga n'ubundi umwana wawe nubwo umwohereza ntazorwubaka ese umwana wawe ndashaka ku muhungu ufite ubwenge bazonera ngo gushaka amafaranga washatse kumuntu ufite amafaranga ntabwo umubura uko mubaho muzamubaho muraguka mugashakisha kandi noneho wa mwana wawe akaba mu buzima yishimye ariko kugira ngo uzoze ubona ifaranga umwana wawe mu buzima atishimye ibyo bizakumarira iki wowe kuzogeza ifaranga wishimye yewe sinozirya nishimye icyo twaje kubwira abana babyeyi mureke abana bagende baze bashaka ahantu bashaka umuntu yumva azoza akunda wese amushakwe nta bintu byo kuzoza uzuye umwana ngo dushaka aha twebwe wowe kandi waba ushaka umwana wagejeje imyaka 18 agomba kwihitiramo akihitiramo aho ashaka apana wowe aho ushaka kuko nituguma guhitiramo abana nibwo tuzosanga amadivorce yakomeje kuba menshi muri twebwe ubu nyine dufite amadivorce menshi kubera ababyeyi bacu cyane kubera ababyeyi 50% divorce ziri twega n'ababyeyi nyine none se muzodukundira ahantu tudashaka tuhagume se tuzahava cyane rwose kubera ko mwadukunda ariko mureke buri muntu wese yikundira noneho aho uzoza kunanirira kumva ko birakunaniye uzoza uba wihanganye bihagije kubera ko ari wowe wikundiye ariko udakundiwe n'ababyeyi tureke kugira abana ibishoro abana bacu bakunde natwe ababyeyi tubashigikire habe n'abo banyamerika ni beza ariko yamukunze ni beza nakunda uwo hano nawe ni mwiza nakunda umujyaro ni mwiza murekaje ahashaka umwanya utarabona umunyamerika nta kibazo n'uwaha muri Kenya zo mutunga hari abantu ariko mureke ababyeyi mureke pressure ngo abantu bose bahagaze ku banyamerika nyine abanyamerika bameze gutya ese Amerika yoshira twogira gutya abakatanga misi katanga ni katanga abakatanga abakatanga tubajanye mu babebe n'iwacu niho twatuje Amerika nishaka tuzoja iwacu tuzoja mu bakatanga ariko Amerika namwe yagize umutwe munini Amerika twese turi muri process ese mwagiye mushaka abo mubana iyo ngiyo se nyine muri Amerika nta bakobwa bahaba nacyo biza gukuramo ubukene mu bahungu bari hano mugende mujime mureke gukunda ifaranga zirakundwa ni nziza zigira amavuta meza aho ifaranga ziri haba umunezero habiki ariko umuntu azaba hakunze urye duke unezere nahandi uzohanezererwa kubera ko ari wowe wawuhishakirira ni wewe uzobuzwa neke uko tunezerewe turi muri Kenya turi kumwe n'umugabo utazaja muri protect akaza mukanezerewe kandi turanezerewe tuguwe neza mama nuko dukeye baza bagenda bakira uko twabazanye tukaturya ubuzima bukama bugakomeza tuguwe neza muri Yesu nitubona Amerika ntiyame turayikeneye nitutanayibona nta kundi twobigenda tuzotaha jewe sinanahakeneye cyane iwacu oisora nahabayro ndahazi mu mutima akunda mu mutima ariko atahazi gusa
ariko niba nshaka ifaranga tuzozigira ubu nyine tuzaba twarakuye ubwenge bwinshi hari ahandi hari ikindi gihugu gifite amafaranga nk'igihugu cy'iwacu asiyo mpamvu kirimo intambara zo kugira ngo baje kwiba buriya butunzi buriyo tuzoja kuzishaka muzoza n'abari muri Amerika muzive tugende turi kuzishaka tuzojana tubasigiriye twabasiga tuzobasiga arimo nyine abantu tuzoza nisumbuyeho bazaba bafite ifaranga tuza kwimbisha ziriya ntoro tuba dufata abafurero b'imbi ntoro mwana mwarapakije amakozi tuba tuje kugurisha amavuta muri Kenya yarazamutse hano igitoro iwacu twaza tukivoma mu nzuzi tukaza tukakibagurisha hano rero bakora amandamano hejuru y'igitoro natwe imisozi zitogota kubera igitoro cabaye ciri iwacu hari igitoro mube mwiga ubwenge gusa nta kindi cabazanye muri Amerika zo kuza ngo muje gushaka sibyo shari dukeneye tukakiza amarori tugenda tuyavome mu ruzi ahantu hari igitoro kitarenze kurinda kirwa bazatugemura muri ibi bihugu ahantu byasaze hejuru ifaranga ngo tuzogira ifaranga nyinshi n'aba bakobwa bari kirari ryo kuja hanze n'aba bagore bagende banyuga ifaranga bareke gucuruza abana babo iwacu zirahari ziruzuye uburemberembe ubu nyine igitoro iwacu kikiratogota imisozi kiratogota tuzatukivoma mu misozi none se ntanzu kigeze kigira giturika iruguru umunani mu gitoga umusozi urasha baravuga ngo ni peteroli nyinshi hari ko uwo musozi rero akagura ubwenge ico gihe simba narayivomye kaza kuyigurisha imbana narayivomye kaza kuyigurisha ugenda kuba umusozi wamushugasha ugashira kubera nyine inani hari igitoro bari cyinshi hakaba n'ahandi muri Rusizi haza hatogota uruzi rukamara rutogota kuryohokereza ikigori kamagisha kubera peteroli kino nukusimbesha ntago ari ahari ni mu mashuza ntago ari kubera none se amashuza azatuma amazi atogota oya ni peteroli oya ari mu mashuza kirareka ko tuba tuza dusapurayinga gusa tugenda dusapurayingira ahantu hose zoba umusapurayi w'ibitoro n'amahembe gusa faranga tukarenze tuzozigeraho kandi dufite wasaze n'igitoro wasaze zoba sapuraya wabo jewe kindataha urataha mu bantu baba bagenda vuba kandi dutaha twese igihugu kizokira cyane rwose kizokira bazogwanye bari abantu bose bakirimo ariko ikibazo nuko twagitaye tugende dutahe ubwo butunzi tuba dushaka muri Amerika n'iwacu buriyo na Amerika ziva muri Amerika ariko uzashaka muri Kongo twarangiza twe tukora kubushaka muri Amerika kandi muri Amerika yabushaka iwacu tugende n'iwacu tubushake natwe tuzobimenye tuza tugenda dusapurayingira ahandi ibintu bimwe na bimwe kandi iwacu hari ibintu byinshi bizokwinjiriza ifaranga uhereye ku bishimbo by'iwacu bahinga bakeza amashaza azayimeza mu murima utayateye hano akadobo kamwe tuzaba tukagurisha na 40 ubiheruka kera ubu nyine yo kwimeza oya n'ubu yo kwimeza amashaza utayateye amashaza ni uvuga ngo yarameraga mu murima abantu bakagenda barandurira hasi kubera ko utari menshi kugira ngo ibigori bibone ko bizamuka amashaza akaza yimeza hano zukunta henze n'ibirayi byazaga byimeza bikimeza mukamera mu tururi mu kuzuza ariko hano tuba tugura akadobo angahe k'ibirayi nako turarya ubu ubutunzi bwose dufite ubutunzi bwiza kandi n'ibintu bitanatewe n'imiti ibyahane byatewe imiti biza byamemera siweje uzubona na za nkoko za hano ziba zikora mu byumweru bitatu bakamaye ipompa kakaba ari agaturage bapfa gupompa umuti ugasanga inkoko igera ariko iwacu tuhasama tuyeza bya biri inkoko igakura neza kandi mukagira ibintu biryoshye iwacu ga nikenyeri irari rigende rishire ibyo byose tubivuze kubera ko ubucuruzi bwabaye ku bana tureke gucuruza abana hari ibyo gucuruzwa bitwinjiriza ifaranga bitari abana tureke gucuruza abana si ibicuruzwa kuva kera kose ntawe bigeze bacuruza abana si ibyo hano tuba tubibonera aha tuba tubibonera ni mwebwe ingo z'abana ziri mu gusenyuka ari mwe mwabigizemo uruhare sawa turabashimiye abafana bacu turakaza buri munsi niko bazabavuganye nakagaruka buri munsi turabagaruka buri munsi n'imico kinyamurenga ariko tuzoza tubazanira ibintu byinshi kuko twabasezeranyije buri munsi ntabwo tuzatubatera tuzabicisha irungu kuri Mayina official mukomeze muze dukeneye abafana benshi dukeneye abakirisitu ikarisa ryacu kiriraguka turabiyegereje cyane mukomeze mukande subscribe
comment. turabakunda cyane bye